İsenmisiz? Yuvanlar Küzgüsü sahifasında bugün Medeni Cumğa degan gazet turunda söyleyemiz. Yaşkına biz bu gazetini iske alabız, çünkü onda medeniyet, millet turunda hem milli harekat turunda eybirler көп bula. Bu yolu studiyaga biz onun yetakçısın, baş muharrir Vakit İmamov'nu çakırdık. Vakit İmamov Ultuqay isimindagi Devlet Premiyasi laureatı. Meydan jurnalının baş muharriri bulup 10 yıllab işledi. Hem mine 6-7 yıl indi Medeni Cumğanı yetakli. Ulpat kişi, tarihi roman yazatran kişi. Vakit Efendi başta tanıştırıp ketigende sizin gazet bilen bilmeyen kişilerini andilar bulsa da barbar, bulmasa da Medeni Cumğa onun kıblasın indi. Hem nerse turunda gadette yazasız. Hem şunday ülken kişi şu şişka neşiktirsiz alındığız. Min aptatta koydum hatta. Ol bitin. Min uylagan idim Zaf Klublar gazetesi deyip. Ol Zaf Klublar gazetesi tugul. Ol çıgara başlagan vaqtda şoşa bizning milli medeniyetni yoqtirtuğa bağışlangan, şoňa yüz tutgan gazeta idi. Hem birinci yıllarda ol 94-nji ýylda çıga başlady. Mine bu yıl çıga başlawına 10 iyulda 25 yıl bula. 95 yılda çıga başlady. Hem şol wagtdan berli ol birinci şeratda bizning taryhybyzyny, көрнеклі şahslarыбызны көрсөтүү hem millet өсүшүнө, milletin yaşayışına yog'inti yasay turgan voqealar turunda yazıga köprek şolay yüz tutkan idi. Elbette mende kilgeç şunu devam ettim, lakin birinci şeratda men ossuzlaqlap ayta alam, men birinci şeratda tarihqa ihtibarını küçeytdim. Bu şunun da klub müdürleri de, kitapxanaçılar da, konservatoriya okutuşuları da, filarmoniyada, hem elbette tiyatrlarda, hem bunlar barısı da elbette Medeni Cumğa'da da var. Şulay da buna millet hem tarih temasının akcenti yasala başladı bitinde. Çünkü şunsuz bulmaydır. Meni onun için gayıplep de koradılar, sen Medeni Cumğa'nı tarihi Cumğa'ya aylandirdin diye beytüşler de buldu. Lakin men ettim. Sizden koysanız Tatar tarihin başından ahırına hatlı Urusça etkende adaya bilesin. Koysanız bile. Bütünlüğü bilmeyiz indemeseyinde. Bütünlüğü min Tatar tarihini bilem deyip kışkırıp çünkü mektepte de onu yaklaşıp öğrenmedik bitinde. 2007 yıldan başlap Tatar tarihin okutu toxtatıldı bizning Tatar mekteplerinde. İlk elemine bu 90'lı yıllarda küçeytilgen idi, kire başlagan idi, hem Tatar tarihin şınap da bile başlagan idi. Lakin kadar 2007 yıldan 13 yıl boyu Tatar tarihi okutulmay, bizning yaş buğunun adam bulup ise tarih. Bu bizu sizileli, mene qarayım, mene degen jurnal bitinde bizning miras, tarih turunda. Onu yapışıp yatıp okurga gerek. Men sizmim, onda şunday şedevr kibik eybirler çıksa da, hem koy bir kitaplarda, men sizmim, yabırılıp bizning Tatar milleti uyanıp kitap yaşlarını tarihka buruldu deyip. Menimçe burul almayal ol bizning milletlerimiz. Şuna göre bu negizler. Çünkü onun kuresin liderlarda köpkene jetekçilerde. Bu da eybir bitindi. Mene eğer de sen etiğinin kim bulganın, etiğinin yaki babanın nindi oňuşlarga erişip, kişi işlemegen işlerini işlep, birden bir kişi bulup nindi ülkede birden bir ikayen bilmesen sen gururlana almaysan. Men toptura aytam, men yani kişiden de korkmayayım, halktan da korkmayayım. Kütüşü bilen gururlanan kişini eşitkem yok. Benim etke kütüşü buldu deyip, benim yaki etke mişsalışı buldu, at karavışı buldu, doңuz karavışı buldu. Kötü kütken çaklarını iske tışırıp sağınıp, jırlaysın bit sarıklarga, jırlaysın. Şiğir siledim men bit sarıklarga, sıyırlarga. Men ol balası. Lakin kışkırıp yürmeysin. Senin etiğin nindi de olsa batırlık işlese, sirek profesiya kişisi olsa, uzunçelege. Şulay etip millet desen, onun demek bitinde onun til, medeniyet, hem tarih. Hem tarih turunda hatta Urusça, İngilizce, Türkçe söylesen de ol bizning tarih. Onun bile şuna neler, Sovetler şurunda da bizden yaşadılar. Biz Sovet şurunda bilmedik. Mene ultimada varıp jeter biz. Mesela biz 17-18 yıllarda bizning Tatar milleti neşe gidip kurashgan, neşe gidip olarını tüp boşuna oturtkanlar, neşe gidip aldaganlar, neşe yokka çıkarganlar. Biz bilmedik. Bizning mene kadar 100 yıllıkны bayram etemiz. Biz bilmey idik. 100 yıllık degende bizning orgsintezlar, kamazlar tüzülü elbette kızık, bik mühim. Hem 30 yıldagı kolxozlar nçik bulgan. Barsı da dürüst bu. Hem bigrek demra bu şehirlerdagi yurtlar tüzülgen. Bular da Tatarstan tarihi. Lakin Tatarstan kayn kelip çıkansın ol. Bilemiyken, mine kadir tilesakimden uramga çıkıp sarıyık. Tatarstan Respublikası 100 yıllık koyan kelip çıkan. Neşin 100 yıllık, nek 102 yıl tugul degen. Şuşunday sorauga cevapını
birge bik ağır diye bilim vadi kişi. Onu bilmirlerdir de. Benim uylamamça Ansıra mektepte iki totardan birisinden sorasan bugün, iki totardan birisi soray. 20. yıl dekret Tatarstan başlangan, şulay mı? Lenin bile Kalinin kol koygan da şulay tirip Tataristan'a tüzüp bergenler biz kabulya gitken deyip hem oturalar. hazır şu Milli Respublikaların tüzüğünü zor jetekçiler eteler bomba salu devletke bomba salu Milli Respublikalar Soğalar özlerinin koysa devlette yaşaganını unuturlar. Tarihi romanlar yazgan, otaklı yazışı, Tokay Bulagı laureat, Medeni Cumhur'un redaktörü mında şakırgan iken, onun sebebi var. Юбилейге bağışlangan son sizin tuğlusынша mına şu Tatarstan tarihi turunda, mında kitapxanalar, konservatorlar bulsa da ezrek. Şuna göre mına kuş salıgalı, şu gazetini okugaç, menimçe nadanlık biteşek degen. Kimde bulsa tabi okur belki. Bizden şimdi kitap kabı gidip ezirledik. Belki kitap bulup da çıkar ol. Mine şuşunun min 12. bitinden başlarga takdim etem. Anlatıgalı, kursatigalı, sizge kursatırız. İdil Ural Halakatı. Buna vakit efendi uzi yazgan. Başmıkarı elekten yazgan. Hem bunda kişiler de yani fevral revolüsiyası bulgan bitindi. Patşanı barıp düşürgenler, ol kitken, vazgeçken, nindi bulaşak bu yıl. Indi totar 3 yıl devamında bit nidir vakıgalar bulgan. Dekretke kadar nindi harekat bulgan. Nindi bulgansın. Olmana şusuna özünüzün makaladan başlayıp şey gidelim. Fevral revolüsiyası bulup patşa hakimiyetten baş tartuğa ok. Bizim Tataristan'da da, Kazan'da da şoluk günü değerlik indi revolüsiya başlana. Olar mındağı gubernatör Sandetski'ni neden gubernatorluktan general gubernator şundan vazifasından kuvalar kiterge mecbur iteler. Hem şunduk indi Tatar Respublikası'nın tüzüğü ideyesi. Hazırki Sındı Sanat Müzeyinde oturgan indi ol. Sandetski yurtta. Hem in başta Tatarlar havalı halk ana unutmaska gerek. Biz çünkü zamanında altı devlet tutkan, imperiya, altın orta imperiyasını tutkan millet. Hem 300 yıl devamında unutmagan şunu. Hem mine bular yangadan bizim babalarımız yangadan bizge tırnaklarına, ayakka basarga, öz devletli bulurga mümkünlük tuğdu deyip şunduk bütün Rusya köleminde hareket kuzgatkanlar. Bütün Rusya bizden çünkü Tatar bütün Rusya'ya taralıp yaşay. Şuna göre anda Tomski, Stavropol falan olar kabulünüp durmaganlar. Bütün yerden de Tatar delegatlar. 5. yıldağı birinci Müslüman siyazlarda 6. yıldağı da Tatarlar yıştırgan idi. Tatarlar yıştırganlar. Nizhgarda da Tatar yıştırgan, Kozanda da, Peterburg'da da Tatarlar yıştırgan. Hatta Ruslar boşkara almagan işlerini, tüp milletli boşkara işlemegen işlerini bizden Tatar işlegen. 1. mayda 17. yılda Moskovda jıyılganlar, Halitkenler. Kurultay bulgan. 10 gün bargan kurultay. Hemen de bakaslaşkenler avtonomiyçiler hem toprakçılar, territoriyal. Nindi bulga tiyiş bu il. Devletler, respublikalar bulga tiyiş. Bakaslaşkanlar hem bir jingip çığa almaganlar mıyımşa? İkinci tapkır jıyılganlar 22. iyulde 17. yılının Kazan kolasında ayrım jıyılganlar bizden Tatar ayrılarga yarata. Harbiler, mullalar, iki Tatar bolsa iş partiyası diler biter. Şunun yemine harbiler, okutuşular, mullalar bütün Kubrek partiyada elge vakitte. Şoy tirip jıyılalar, lakin bir kararga kilerler, jıyılışıp yok biz öz devletimizi düzürge tiyiş diler. Hem milli meclis oylap koyular. Bütünüsü de zakonluları öşteşene. Eli Bolşevikler revolüsiyası bulmagan. Jeykini bu ağayını Kozanda 301 yılı var. Anasını umumisi. O vakitte Petrograd'da neteler demonstrasyonu atıp kovup taratalar Bolşevikler demonstrasyasını. Bine şu vakitlerde bizden mında seyizga jıyılıp Tatar babalarımız jıyılışıp üzerinin kurultaylarını ötkereler. Men hatta gajeplenim bizden kurşu Meştiye oğlundan okutuşu katlaşışında. Gajep söylep koyalar Milli Meclis. Milli Meclis nege delegatların söylep bara bitir Rusya köleminde. Ondan soň olar Ufa kalasına jıyılalar. Çünkü mında Kazanda Bolşevikler mıjlap tulgan bula. Bolşeviklere karşı köreşmesi üçün Ufa kalasında jıyılırga. İkinci Tatar başkalasında jıyılırga deyip karar kabul ettiler. 20. noyabrda onda jıyılalar. Hem 29. noyabr 17. yılda İdil Ural ştatın ilan etü turunda karar kabul ettiler. Milli Respublika bulgan mindil İdil Ural territorial mol. Territorial hem milli. Bular Teritoriya yağından bu elbette
Чувашстаннан башлап Уралга кадәр сузылган һәм бүгенге Башкортстан, Татарстан территорияларын тулысынча үз иченә алган. Хәзерге Идел буе федераль округына якынрак булган инде. Зурлыгы ягыннан анда Чувашстанда Мариларның да Йошкар-Олалары, башка шәһәрләре кергән була. Һәм аның шунысы гаҗәп, 29 ноябрь көнне делегатлар шушы Идел Урал статутын турында карар кабул итүгә, аларны коплап Чувашстаннан да, Маридан да, Оренбург өлкәсеннән дә бик күп телеграммалар килә, алар кушылуга, безнең белән бергә булуга сөйнәләр генә. Идел Урал дигәндә, мына Россиядән чыгып качабыз дигән сүз булмаган монда, или җимрәбез дигән. Юк, шуңа күрә дә штат дип аталган. Россия дәүләт, мәмләкәт. Федератив дәүләт сөйбез дигәннәр һәм аның штат формасында булырга тиеш. Менә Америка Кушма Штатлары. Моны кемнәр эшләгән? Җитәкчесе. Җитәкчесе үзебезнең татарлар һәм Аллага шөкер, алар нинди татарлар? Алар инде нинең Россиянең дибәйт революционерлары арасындагы наданнар кебек түгел. Чөнки Садри Максуди Парижның Сорбонна университетын тәмамлап кайткан кеше. Мөхтәрият җитәкчесе. Мөхтәрият җитәкчесе башлыгы. Бүгенгечә әйтсәк президенты. Аллага шөкер, сквер ачылды бит шушы чистай урамы белән. Анда Сибгат хаким урамы арасында. Аллага шөкер бит инде. Садри Максудны белмидек. Һәйкәле бар агайны. Садри Максуди. Юк, чөнки Садри Максуди кебек кеше bütün Россияга бердән-бер, җир шарында бердән-бер. Аны татар халкы менә белергә тиеш. Чөнки бер юлы ике республикада, ике дәүләттә президентлыкка тәкъдим ителгән кеше бер Садри Максуди гына. Җир шарында андый кеше юк. Һәм Төркиянең дә депутаты булган. Аннары бит әле аны 55 елда Türkiye'nin prezidentlığına 5 kandidattan birisi itip çıkararlar. Ol uzun yangadan kiri, üz kandidat olursa kirigine ola. Kandidat bulup çıka. Çünkü Türkler onun bütün alıp bargan siyaseti bile riza bula. Ni için buna biz indi vakit jitmeu sebeple halakat edip otagansız makalaganızda. İdil Ural halakatı. Mana degan proyekt. Indi ol 3-4 ay boyu ana qarşı çıkışı olay. Mana benim oylawımça elbette karşı tarixni kaderinden eğlendirip qaytıp tekşirge yaramay. Lakin benim oylawımça bizning bilan bu Milliy Meclis delegatlari da, onda harbiy shura tuzgashtin. Harbiy shura yetakchilari da sülpenlik ko'rsatganlar. Agar da 29 noyabr kuni e'lon etgandan so'ng, oktyabr oyida oktyabr revolyutsiyasi bolsheviklar orasiga keladi. Bir oydan so'ng bitindi bular netalar, Idil Ural shtatini e'lon etadilar. Shundoq agar da harakatga ko'chsalar, o'z ishlarini nig'roq ishlay boshlagan bo'lsalar, balki ular erishganda bo'lar edi. Chunki Ufadagina da 10 ming musulmon soldanda ont ketira Idil Ural shtatini kiramiz deb. Qozonda 30 mingga yaqin tatar soldati ont ketira, ularni shu Milliy Majlisni yo'qlaymiz deb. Hem xavf tug'andan so'ng endi hatto Bulaq Arsa Respublikası tüzüp, onda harbiy polklar tüzüyler. Şuşu İdil Ural ştatını yoklar için. Lakin sülpenlik 3-4 ay boyuna havan birinde hareket yok. Bunda Qozonga kelip İdil Ural ştatı tüzüğünü e'lon etini 18 yıldan 1 mart ayına belgileyler. 4 ay tek yatırga teyiş bulalar. Şu ayttirip ular da bolşeviklar işlegan revolütsiyadan so'ng ular şeyip bara bitdi. Onun hali şunысы seyir bit. Bolşeviklar vlasqa kelsa da ularning armiyasi yo'q. Mana biz Qizil Armiya tüzüğünü 25 fevralda belgilab o'tamiz. Ve bular bit 23 fevralga qadar 3 oy boyu harakatlana ola idiler. Bular so'zalar, sülpenlik har bir kishi da o'z ustidan, lakin bo'p qo'yarga mumkinliklar tug'an. Arestovat etganlar to'g'rimi anda yetakchilar? 1-may tunida, 1-martga qarshi tunni bularni kelib arestovat etganlar. Shuruq İlyas Alkinni harbiy shura yetakchisin, boshqalarni qo'lga olganlar. Lakin ularni yangadan xavf o'tib ketgachdan kerak chiqarganlar. Lakin endi chiqarganlar erikka. Bular g'ayblari yo'q. Bularni ont ettirib chiqarganlar. Davlat tuzgan için endi bu. Federatsiya tuzgan. Bular Rossiyaga qarshi so'g'ishmaymiz, Rossiyaga qarshi kurashmaymiz falan tugan degan уже qo'l qo'ydirib chiqarganlar. Şulaytib birinchi respublika rasmi şulaytib bitgan endi shu vaqtda. Ondan so'ng ikkinchi yag'inda eski olishga kerak. Ondan so'ng bit mana Idil Ural shtati ul bit tatar bilan boshqa uchun, millati uchun bir respublika ko'mak, bir respublika tuzilgan ideyasi bo'la. Lakin 1917 yilning 8 dekabrida boshqirtlar nega Orенбурgning karvan saroyina jiyilib,
Үзләре карар кабул итәләр. Юк, без үзебезнең республикабызны төзибез дип Зәки Вәлиди һәм тарафдарлары һәм теге сүз җөмлә уңайыннан, сүз уңайыннан. Безнең Актаныш районының Такталашык авылыннан чыккан Мутин Искәндәр. Менә онда нинең Зәй районының Шыбык авылыннан чыкканында Фатхатуллин. Менә шуның күп кешеләр плюс Оздан кайның Шалпа авылыннан чыккан Ногайбеков. Менә шушылар үзе гәрчә чиста татарлар булсалар да, ул вакытта бит Шәһзадә Бабичанда. Чөнки ул вакытта бит Уфа губернасында, Казан губернасында бүтән бүленеш юк. Башкортстан Республикасын төзегәндә аларның башы эшләмәде дип әйтеп булмый. Чөнки ул башкаласы Темәс авылы булса да, алар башкортлар күпчелек тәшкил иткән территорияны алганнар бит. 80%, 90% башкортлар. Чөнки анда бит кечкенә генә малый башкири булган. Анда бит 44 кенә волос делегатлары җыелган. 44 волос. Алар барса да Урал ялышып утырган. Алар башкорт халкына лаеклы, бәрабәр республика төзеп куйганнар инде үзләре. Ну кеше Башкортстан дип аталган ул. Шуңа да ул вакытта инде кеше Башкортстан дип биргәннәр. Терминнары шулай булып тарихка кертеп. Баймак районы Темәс авылында башкаласы булган. Менә шулай итеп алар игълан иткән үз Башкортстан, Татарстан белән бергә булмас өчен. Уфа губернасы шулай итеп аерылып калган, аерым калган. Менә бу Сергей Орлов мәкаләсе атала Уфа губернасын юк итү һәм Баястыр төзелү. Баястыр төзелү начар әйбер түгел. 19 елның ноябрендә төзелгән. Татарстан һаман юк. Агайны 20 елның майына кадәр 1 ел алдан Башкортстан төзелеп куелган. Һәм Уфа губерниясе юкка чыккан. Ләкин ул вакытта Уфа губерниясе барыбер Башкортстан булмаган. Ну, аның бит беләме моны кешеләр? Безнең халык белми бит аны. Ни өчен нишкәлекләр, ни өчен Башкортстанга юл биргәннәр соң дигән сорау туа. Нишләп башкортлар бездән караганда өлгеррәк? Сәбәбе шул. Зәки Вәлиди аны ниләр кызыллар кулга алып 2 ай буе Оренбург төрмәсендә яткырган вакытта аннары аны чыгаралар, Дутовчылар ярдәме белән чыга ул. Бу шундук инде икенче төрле карарга килә. Сез мине Ленин һәм тарафдарлары. Сез Дутов гаскәрендә сугыша башлаган. Без безне якламыйсызмы? Ну, алай булгач без Колчакка. Аңа финансны Колчак биргән. Колчакка ере дә китә. Бу кавалерия төзи, 5 полк, 5 бригада төзи. Әлбәттә онда чиста башкорт түгел, аны яңгыш кына да чиста башкорт дип уйлый күрмәсеннәр. Бер вакытта да чиста башкорт полклары булганы юк. Мин мисалга гына китерәм. Без яңадан аны Шәйбуратов Миннәгалине әйтәбез. Ул эскадрон башлыгы булган, Биштәкә авылыннан динең Уфа кырындагы Муса Мортазин. Зәки Вәлиди гаскәр оештырган һәм ул гаскәре Дутов ягыннан большевикларга каршы армия талмый сугышкан. Һәм үзе командовать итеп биргән. Шуңа күрә аларны бу якка Советлар ягына аудару өчен Ленинның ниләре ярдәмчеләре сүзләп барганнар. Әйдә, без сиңа Башкортстан төзергә рөхсәт итәбез. Син главный безнең якка чык дип. Орлов мәкаләсендә анда әйтелә әле финансирование Колчактан туктагач, хәлсезләнә башлаган, и шунда уйлаган Зәки Вәлиди Алай булмый бит инде, әйдә теге якка китмәле хәзер дип. Ягъни шундай маневр булган. Менә большевиклар алдылар, biz сиңа республика төзергә ирек бирәбез, без Башкортстанны признаем дип, теге таныйбыз дип, һәм шуңа күрә ул кул куя 19 февральдә Зәки Вәлиди кызыллар ягына чыгабыз давай дип битте. Менә Уфа губерниясын кушу ул вакытта булмаган әле Башкортстан. Юк, Уфа губерниясы бит инде 22 елга хәтле теге калдырып торылган хәл итү. Һәм анда референдум үткәрү каралган булган бүтән документлар буенча. Ләкин инде уже аңлап алган 18 елның 23 февраленә кадәр армиясе дә булмаган, кызыл армиясе дә булмаган большевиклар 22 елга бит инде түл җыеп өлгерәләр. Армиясе дә була, командующийлары да була. Тухачевская, Блюхер, Фәлән кебек, Фрунзе кебек бит инде полководецлар барлыкка килә, көчләп. Һәм анда мөгаен гаскәрҗиялар. Мин аны укыган идем дә, Башкортстанга Уфа губерниясын кушып, пролетарий кушу һәм теге күпчелек башкортлар 80% буласы урынга аз санлы Башкортстан бу республикада утырып калган бит. Шулай малы башкирий кешеләре, башкортлар әз булган, республика зурайган. Сөйгәннәрдер, ләкин проблема килеп чыган ул алда калган проблема инде ул. Чөнки башкорт составы әзәйгән, шуның нәтиҗәсендә. Ну, большевикларның гамәлләре ахмак дип әйтмәс идем мин. Бик хәйләкәр эшләгәннәр. Бик хәйләкәр һәм бик мәкерле. Әйе. Бик мәкерле. Инде аннары Татарстанга да республика. Менә Татар Башкорт Республикасы проекты булган. Һәм моны наркомнаслар, Сталиннар үзләре имзалаганнар.
Үзләре үк башта 8-нче чираттан тыш внеочередной съезд советов җыялар. Шунда да шуны мәсьәләне күтәреп чыгалар. Татар Башкорт Республикасы союздаш республика турында. Ләкин бит менә бердәмлек юкка чыга. Татарлар үз ягына, башкортлар үз ягына теге рак либет Менә Татар Башкорт Республикасын большевиклар үзләре дә имза куеп чыгарганнар. Республикаларда рәхәт не ул барып чыкмаган. Соң әйтте бит инде, рак либет ишука кебек. Теге кысла бер якка, аккыш икенче якка олай иттереп тартарыша башлагач, бер вакытта да республикалы булып булмый. Шул вакытта республика төземәгез дип әйтүче бу татарга, башкортка, башкага ондый башларына килмәгәндер. Ничегендер бомба салып булсын, моны Ленин мәкре белән. Әлбәттә Ленинга да Сталинга да кирәк булмаган булар, ләкин алар бар, һәм алар таләп итә, һәм алар бит декларация белән чыгыш ясады. Ленинның декларациясе, большевикларның әйбит, халыкларга ирек бирәм, крестьяннарга җир бирәм, эшчеләргә завод, фабрика бирәм. Шунсыз бу режим була алмый һәм большевиклар шәбәй алмый, социализм төзелми. Шуңа күрә ул мәҗбүр булган. Мәҗбүр, бүтән чарасы юк. Шуңа күрә Татарстанга да инде татарлар үзләре 17нче елда төзегән республиканы танырга мәҗбүр була һәм 20нче елның 25нче маенда гына кул куялар. Әйдә татарларда булсын. Мәдәни җомганың бу санында берничә материал бар. Менә шу Татарстанны төзегән мизгел һәм төзегән шәхесләр, кемнәр алар? Татарстанны хасил иткән һәм аны җитәкли башлаган кешеләр. Алар төрле кешеләр бит, инде моны исемнәре дә бар. Әйтеп китегез әле, менә шу мәкаләләрне күрсәтегез. Саганында Бурханов бүтүнәй Сибир ягыннан, Томскидан мисың хәтерләп бетермим инде. Шул яктан килгән татар, Сибир татары монда не булып тора, башлык булып тора. Сәйд Галиевен китерәләр, нидән шулай ук Сибир ягыннан китереп куялар. Солтан Галиев Башкортстаннан чыккан татар. Сәйд Галиев Башкортстаннандыр ул. Сәйд Галиев ул Свердловский ягыннан. Кашаф Мухтаров, төрле кешеләр бит. Сәйд Галиев иң беренче итеп сөйләгәннәр бит инде Сәйд Галиевны. Мәскәүгә бит кешене куя файдалырак. Ул тыңлый торган кеше булган инде. Үзенең авторитеты булган кешене куярга ярамый. Мәскәү алдында әпипә Катлаулы хәл булган. Менә карап торам, 20нче елда Татарстан төзелгән, әле 21дә ачылган. Яңа республика төзелгән. Менә шушы Сәйд Галиев колы белән шулай эшләр бит инде. 10 миллион пот икмәкне җиткә чыгарып сатырга. Үзебездә ачлык, корылык. Бу җыя 10 миллион икмәк җыя, рапорт бирә Мәскәүгә. Шулай итеп республиканың старт бик күңелле булмаган инде. Юк, бик начар. Һәм Сәйд Галиевны бик тиз генә алыштырганнар да. Аны җибәреп караганнар Кырымга, чөнки бу бит теге милли яктан туры килә, татар урынына татар дигән булалар да, Фирдәүс урынына җибәрәләр, Фирдәүсне җыеп алалар. Минем Кырымның большевиклар бик динамик рәвештә хәрәкәт итә. Әйтергә кирәк, монда бигрәк тә Сталин инде монда. Сталин гына түгел. Чөнки бөтенесе дә ул теге революция дигән аклану табып, теге каты куллылыкны. Анда Сталинмы, Бухаримы, Каменевмы, Троцкиймы берсе дә республика алыгыз милләтләр дип утырмаганнар. Юк, Ләкин төзеткәннәр. Мәҗбүр булганнар.